no, polity basic nico. Ini apa tu bang? Zero tu hero level nico tahu tu je. Aku ni kita orang basic lagi sum sangat kan aku jauh tu je. Ni kan je. Aku fast aku dah tengok tu je. Kau ini orang macam dah constitution nama tinggal mana ni? Mana tinggal reka? Tinggal macam dia yang sedegi orang question dah jawab kan nico. Anu mahu tanya je orang constitution hai bersih kau ini. Aku ni hari si definition ni hari yang ji. Constitution hai bersih kau ini hai macam mahal. Itu set so the fundamental rules hai. Fundamental hai betul ke hai? Cang dia ada hai nico. Anu let's suppose dia yang je. X kau country Malay X kau country je calai nama nama kan. Randomly ai na tahu ni gua kalau dulu kita tahu calai ya ya. Among dia yang je. Hai dia X kau country je dah sih. Lupa je nak kita berat. Ning tahu mana tu tambah kau boleh kalau je. Hai ni kita tahu ni kau ai tahu ni. Mai ning bapa mesti mesti ni hang haki tu calai ke tu nak. Aduh modern kujiki ke no modern is the true. I will give you a bread issue to no develop the way develop the way like get already. I need you to walk along the other way. Allah, 2 point the sana about plan which you can have. I do tell them to look at only I have X co countries as a line of number to pay the cover to know. Obviously, pay the cover can rules man the cover to not. She upon but sets of rules man, you will put a hack to have a knee hammer on that. Cat never constitution hack. To try to hide the don't know say the line of operations of a country or a state. Never do a line of no kind of some bus yet so will do the constitution high command. Yana, I take how to come what is constitution and high command. The Target Mother steps of rule. This hand is some business mind to be high magic high like me have not too much like a yawa rules man yawa like I got to be rock. I do man. High book constitution that look at it defines the right side. Right to decay, have having a trap. The duties I current duties, labor am later, labor to the leg of me compulsory labor. I do work with a guy can make citizen high. Yama, she get rights in the canana pidacadema. I get labor to the pidacadema. Yana, I do got she get duties I the canana to give up. Labor to the leg of me and talk to me, say, yeah. Tanu lagi X ko wa leba am leba si X ko leba si ke dong ni magi kiat am leba withdraw ABC hai ro ni ya na si gi ABC hai leba lusing bajina ke dong ni kai no lusing bajina ko ke ai ni government hai ko na ro kana bra kana da ni ko si jina pira government jina pira ko du bo ko ke hai ko na ga ma da right sai ko na ni tu mi ko आता अगर राइट साइड से कहीं ना अकोई ना कना गुम्बा बो तिगी किरे इधर तो कोई ता कि फंक्शनल है तो ना अगर ना अकोई ना राइट तो फंक्शन हरा वाले तो पे आदे एट द सेम टाइम के दौनी थबा मजु तो म तो तारो इधरो अदुगी थो तो गदे बत को के कोई कोई ना ये कोई बा ड्यूटीज कोई राइट में कना पिया के दबा ये तुना ना तग गवर्नमेंट ने पिया के दबा अदु ड्यूटीज ने कना तो गदे बा साइगी particular like X Y Z high countries that are taking to the program. I have citizens may under the draft. To make up, she must be right. Next time we have it. At the constitution have a share, I'm going to pay the correct, or Ragnar, and I will go have to come here. I wish the constitution, the Palatari, the Quina, call gather, who call with the right time. Then the mother by giving you call Rene, out the book where she did book already on the bar. Smite of the constitution, equal to kind of get the right. Power leader any lane. I do leader any look at now have the computer. All of the help can be any angle like which in the Kumbanga. Phenomena. Yango, the side, Tana Higher, constitution have set of rules I got. Like another share by having a home for Loidra. I do share me, but constitution to shame, but I'm going to go when they acting like I have Matanda, constitution, assembly have to get it. Eba constitution CM ko kamu tu ke koi pasang jaja constitution assembly hai kena ni. Jadi ko constitution assembly je kana anu amu hang ke dui namu ko. Kena Khutak tadi kana anu kena timu ye mi ne. Kana kena membi praja miam na khadika laga si sumai to constitution ko ba. Pasang amu CM ro na thagla ko kamu do pula kaya kena ba constitution assembly. Kata ini yang exam sumai na hang ye ba. Constitution je constitution mahal. Who made Constitution of India?
Yarba, Mahang, but I can hiding. Can I hide me hide a particular hair or can I hide it all? And we take an ID quantity when the Hagi assembly. She constitution assembly, the Kanam to not take an Hagi elected Hagi elected body, they have not go. Yaiko, she the case Semeva was the same behind it. Yahoriko, at I already she can't target when you come to the she neither a DJ can no have the control. Munatao, what the Niquahing cannot talk a DJ, which in Mahala DJ. Nuna Kange, Bim Rao, Ramji, Ambedkar, Havishina, wants to send you a hackner, father hackner. Yaiko, Koi goes an idea. Aduga, Shidama Yang in Upama, Rajendra Prasad and Yaudra. Yaiko, Rajendra Prasad, Kanamo Hamilton, the Sagi, Constant Assembly, Kanamo Hamilton, the Kahadiva, President Hadi. Yarwa, President have a watch, Yarma, Constant Assembly, Matan, Kushan, Lakamatanda, at I will be wrong because nothing can be wrong. But I can get about Rajendra Prasad. Yarwa, I don't know Sagi Constant Assembly, the drafting committee, no lady go. Drafting committee have to get our sheet in Maggie, sole authority, Lorca, the Constant Shemakana. She chairman and hung chairman have a watch, it's in the hour. At I didn't know you can be at the bar. The side nice take it to be given a quickie, Baba Sahib to make that. As I immediately to Lydia. Amanakana, Rajendra Prasad Havama, Amanakana, Bimrao, and Baker. Aluga, Rajendra Prasad Haggard, Sanaka, what in Jam Haisana, President Haiko. Aluga, chairman Hanakan in Jam Haisana. Bimrao, and Baker. Yana. She retired and the little go. From you, she may have to Kanagano, Sinaganano, and Baker Nico, Bim, Rao, and Baker. Sinagana, we need to target Agenda was up very good. Agenda. Chimney. Yeah, Sinagana, Canani, why is she can okay, we didn't okay what you want again. Two, she did exam get check what she laid it. She doesn't say a Sanaka in young again. Jamin. Yeah, and you can present to the salary. Yes, I constant contact is come away. Preamble and not come high car. The preamble have said they won't get to you. Sure. Preamble acting either my constitution, Fishers have you moment to have you got. Moment of the cake when the time from examination point of view, the younger only car. They don't have the way low the exam had on the table. Just a quick to get the rest of the be out over our lawyer. And you Constitution the Yao Jack, you know, have a number one, okay, fundamental rights, and we're talking of the same car, compulsory Yawarni. And they did Yarni separation of power, the or Doma divide of the throw, Sanatake, Kahanataki, Mananijamu, organs of government, Havama, Amanakitaki, levels of government, Amanaki Hosana. McCoy machine you might have power yet for Kudo. I do take over the separation of power. Yaiko, the Yaroni federal system, Yaroni, secular states have cannot define the Roni, secular state have indicated Hagisana, a Hogi, Dharma, Amakutaka, what I'm going to focus speed about all religions are equally treated and highly qua. She Macambani, I dedicate the right independence of judiciary, have the judiciary there. Amaga mixed up in there. Akwai sana organs of government have kind legislature, executive, judiciary na ahumtang gi ko. Abadi makoi ahum jina ke tawga ha adi jina sigi judiciary na tawga thabak sida puting jom ba de. Si jibo ko le kaya kana ngam tamda independence of judiciary. Si ma am ka dia right now we constitution gi features na kane. Yaina aduga ultimately akwai hare constituent assembly na akwai gi constitution ni karam kande adopt tawga do gi hai. Adopt what it is, Hannah. She generally had a Mayam Yana Blata from Ghana 26 November 1949. Yarena. Next time, China did an Indian Haiko. I'm a dead Simon Indian Pire, Aluga Alicia was just together, came into force and water and Yarico. Yariko. She came into force, I came with the 26 January 1950. Yariko. She did an Asia to call for weather. Aduna, Avogi 26 January 1950 the Constitution di Wucha Nava Hogi Haiduna 26
January each and every year we can celebrate it. I know Republic Day I can celebrate it. Yeah, I hang exams my hand. Republic Day 26 January the celebratory you know why not February 26 why not June any which you know so on this special day you know give our constitution came into force high in the trap so we go next thing is the time preamble have you can high grade preamble have you a high introduction high go the introduction we you know obviously you know constitution you do go ana hayeng pakhada ngao no go constitution ji kam kan adopt to be have the ku tam gre sa ta gre mang de chu hai gre ko aduna ta constitution haram da bi da preamble ji kam kan adopt to be na hai re ata ge ke ku di ngao ri na chama nei ko kai gi chama nei no ha ma tam preamble ji ke ro within the constitution now ja la ko tro ata di constitution adopt to ka na kai ku adopt to mani obviously preamble ji adopt to mu dro si gi trick sim ju khang bi ge da ko 문나 파다가 그거다 야우다 그 나오거든요. 나오야지. 야래. 아도 아버지 preamble 그 야우게 하는 것도 사는 게 하기 what 야우 하기 마루에 뭐 what 야우 하기 마펀 야우 해고 마펀도 그 얘기는 number 1 그 얘기는 sovereign socialist secular democratic republic justice liberty equality and fraternity. 마펀 좀 그래 뭐 우리는 거 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 ko. Ata ge si what ma pen je si ne ne chana ka do ni la na each and every competitive exam ko. CCL we ge MTS we ge la GD we ge la UPSC we ge la chana ka de. Ya ba. Ada di sida mo ga tam ge akoi na constitution preamble je hem be kha de man hang ye ba. Kya ra chem do kha ge na hang ye ko. Ata ge ne kya ha ge da ba. Am ta chem to ga ngai di ko. Constitution the character table once. You know, the secular no one of Yaura. Yoika, see secular have a watch at society of winner 26 November 1949. The adopted to give a holy constitution dog. As the she secular high watch it ever. How bra? Madi kuana kam kan hapse la kono hai matam da 42nd amendment 1976 is hapse la kono. Ha, ata is mai nam question on khala hangi ba. Agui constitution semba ho ko matam da preamble da yaw ta bo wa to karam mano hai re. Natraga kuana hapse la ko wa to karam mano hangi ba. Ta ri no ke hai ga da ba. Secular hai ga. Ya ko. Na sin to ko. Mai na sida hare preamble have sida direct canonico mai ka autonico koi constitution of India na koi ne nei do adu gi front page yaw du ni yaw re han sa hai gi what ka yaw gi ma pan yaw ko what ku di me am yaw ko maru ko ma pan yaw ha ni ko kai ro ne what ki what na ta ni du sa ma pan ka tang na du mai khala di la le ko san hai ba di maru ko what hai ba ni ama wa le re 2 le re 3 lere, 4 lere, 5 lere, 6 lere, 7 lere, 8 lere, 9. Kaya na, si mapan yun. Ano ba? Ayun may katang mo hanggang din ni. Ako yung preamble je, kayo na huge na hanggang. Kaya ba? Preamble je kayo na huge hay tari kayo na hanggang ba? We the peoples of India. Kayo we the peoples of India, so we know hay tari kayo yung sashi na mga harang yung. Ako yung naghanggang, ako yung India di ka na nasawi hay. I don't. Ako fighting India. Fighting makuki ka na president have prime minister ne have president hai ko. Adu ka maji ke hack ne ko na nominian head hack ne ko. Nominian head have ti ke no ha ma to nominian ti ko na labor ko ko. Adu ka prime minister ne ke ba. Hack ne ma ja real head hack ne. Yai na. Ada tak ada yang presiden ni kena nak kali, aku kerja miam nak kali netro, jarang bang. Ada ada kita orang ultimately power jika dilai,
power di kana de lakke people di lak du tro adu ta di ka dora akoina preamble di kaina horai ne ba people na horai ne ba at the same time yung sai constitution di kana na se mai hai gi sana who make our constitution aro constitution di kana na se mai hai gi jango adi lai hai gi mai constitution di kana na cái hai cái sao nào constitution cái gì assembly hai cả đi xem cái gì khác chỉ đi ai rồi có mình không có không chịu constitution assembly dùng cái nào nó cũng lại cái nào nó xem cái hai cái sao nào cái nào nó khấn gì hay gì people nó khấn bên hai bên đó ở đây cái mà đang nó preamble that we the people that how we have what hang ka tum just wala ra kana to la kana people ra people na people power we na to aduna le ko preamble that kai na hore ba we the people of India na hore ne na ho ba ya hore ji ya re ko sa na hai jin man ti ko next preamble khang ta ti ke da ra ko na part of constitution na le ko part of constitution je maru mayam le gre ko 20 22 23 a le gre ko aduna te ko nei ne judge maru e bu ko am kai ne da ahan ba ke hai no first 6 parts of the Indian constitution hai ni ko ahan ba taru chi khang bi ga loi number 1 part 1 ke da wi ka di kai gi mata me hai define to ge na hang ka ni ko any competitive exam da anu kai ga da union and its territories hai ka India amasung India gi makha da lai ba state we ge ra union territories le ge ra simyam ja mai to lo define to ge part kya da ya re ko part 2 da na kai gi matang da sai gi hai ri ba lam du da lai ri ba mi sing ja karam ba mi sing oi bi no hai na define to ge part kya da sina part 2 adu part 3 da na kai no mi lai ta gi kai le ni mi no phomang thok ko right ma lai oi dro adu gi right ki matang da lai na kai adu na kai ko re ko na fundamental right sai kan na ya ina next part 4 da na kai no ha matam da directive principle of state policy DPSP have me ma le ta ga di mi jing do ke do ma thau tai ma ko ju welfare we ma thau ta dro ha bi nu ngai ai fa na le ma thau ta dra ba adu ma tang da na kai na deal tor ko de ba part 4 ro deal tor ko ya na adu ba last ke do ra la sorry part 4A da na kari fundamental duties ari sang sai ke ha ga ko na rights ma kana gumba XYZ ama de gi akoi gi hak phangta ga di akoi na ju mon da thabak kra to da ya de hai dra adu gi thabak ke to ai gi sana fundamental duties ya ina adi si matang da mo koi ka mani ngam ba ya akoi na sana hai ga de natra ga nun sana ha na khangam ba su ya kari hai na khang ge ha matam da akoi gi constitution India ai constitution hai ba sa ato ko mo pham ato ko country de gi ma gi mo mo to kra pusale na hai ko sana adigi si fundamental right ka digi pura kiya na sai ka de ga dam sa ka digi USA adigi si directive principle of state policy di ka de pura gi Ireland natra Ireland ko yai ko adigi si fundamental duties na ka de pura gi sana USSR na mo to mo da puji na kai hana le gra ba Russia na le si de pura hai ko aduga part 5 to na kai gi matang na til to ba union ha di India kum ba je si matang dil tor ko ni ya ho ko yo ya ra amu ye ga ji sai part 1 na sa na da law na ma ta ke sum le na articles nam thing na ne no constitution da ati game to te ko articles ni maru ko po to define tor ko ni ko mana al mana sa sai part 1 ji ke gi matang dil to we hai gi union and its territories ki matang deal so na ta atari hayeng exam na sumai na kutsara hang bu jai part 1 da article kya de na kya bu include to ge atari na kya hai ga ba 1 to 4 ya na ade part 2 ji sa na kai da hai gi citizens ki matang deal so we na to article number kya de na kya bu hang jai kya de kya hai ju na 5 to 11 right ko next we ngi part 3 ji sa na kai na gi fundamental rights ni hai ko fundamental rights na amu article number kya le na kya bu use tor hai 12 te na 35 ade part 4 ji kai ni hai gi DPSP directive principle of state policy hai ni ko ida kya ne 36 te na kya bo 51 ade ji ngai gi part 4A ji kai ni hai gi fundamental duties ni hai ko sumai to na mai gi sina ke article number 51A na
Adu sidama zuhai ki sana fundamental duties na kaya yaw mi hai ki hana tarale ramani hai ko. Ida ama hapsala kya sugai ki sana tama se tari total number of fundamental duties hai tari kya hoga ba? Ya 11. Aduga fundamental rights to di ke do hai ki hana tari wo mi hai natra tari te ama logthak logthuk hai ko logthuk ko to ke hai ki right to property ni hai ko atari adu logthuk ki tari kya le mo right 6 adu tari hujik bekada hangeba. How many fundamental rights are there in our constitution? I tell you, there are 6. Fundamental duties na 11. My constitution. Fundamental rights na amo kakse giwa. Aduga fundamental duties na amo hita na my constitution ko. Yare ko. Fundamental rights to kay no mi yeng jong. Number 1 na gani. Right to equality. Sima di simpa phabi ro ko. Any example dum kano hang maru way rabani dum kano digi P1 ki level de way kera P1 ki level de hora gana kaida akoi ki P1 ki level de koina group ta ha group kya chingi group D natra group D de na group kya bo group A bo ki exam lai bo je sida ke tawra adum maru way rabani alwa mai ki question ki mo mato gi matung ina chana ka de ya lai na fundamental right kya lai ga ji question ni level ni tung name dro sida ke tawra sumai handle na kita look laga ni UPSC level no question kita like khala lo topic di sama na no still ke way ba fundamental right way no so and khangbi number 1 ke tawra right to equality number 2 da kari right to freedom number 3 da right against exploitations right to mathang da right to freedom of religion cultural and education rights and last kari right to constitutional immediate that she ni ko yam ro yi ai ko kaigino maru taruk super right ya maru yi kaigino hai ta ga di gasagi si mathakta ha ge ba first 5 rights me am ja si je yaw da ta ge unnecessary rights way ne kamaina so let's say suppose the x ko wa mission amana na ta si any institution we be ko government we be ai na tra person anybody we be ko si je na gasagi si mathakta ha ge ba akoi gi right me am ji ke da discriminator ta to ba hai ta di ke to what pi khala je mat pi ta ga di sumai to da ai gi rights me am mat pi de sim ta ai gi mating pang view si kan view ma dan di view ha ba ja kar ma ra chi na kan to de ne ba sana si gi ma kha gi taru super right kar ma right to constitution de mi gi si na ga to ba ne aduna hai ba taru super right se fundamental right se ko na kai hai thana ge ha ba matam da kya thane ba taruk suba fundamental rights se akoina kai hai thana ga matamda kya thane gi ba heart and soul of the Indian constitution hai thane ora sai ne heart di ke hai ge thawai ga no thamoi ha na tro soul ga ne ke hai ge thawai ani ji yaw da ta ga di anybody bi hing ngam tro ngamoi natra ani ga sai gi hai ba right to constitution remedies hai ba fundamental right number 6 se si yaw da ta ga di ate right ke do ha ani ba ta bi hai na ala ne ki tan question lekhat pa ai lekhala ka du kai marang gi no awi right to constitutional remedies se hard and soul of the Indian constitution to gi kai mo na ta gi maram du sa hai gi natra ade no na ha ne sa ta ga di hard and soul of Indian constitution kana na ha mi no na mo khanga ja dra sum lu salai ni ko kana ta na ha ram de sa chi amen di kana na ha gi aro Ambedkar ne ha na tro chi na ha ram ne ba ya na yo fundamental duties sumi ni ba fundamental duties di sana ke hai ke da wada ne hai ga koina government ne na state ta ga da bro se si yo mun ta si state ne khala je ba fundamental rights hai ne ke to ba eroji mun ni ko fundamental rights ai ga na kana na state state ne se state so di yo so any xyz si country mun lai le ba na ta kari state mun lai khala je fundamental right hai ta ga di ke to ba fr na thon di ko sana fundamental right hai ta kana na pithor ko ke to ba si na pithor ko di ko kana da citizenship ya ka di ya ba aduga fundamental duties hai ga kana na pisam boy ke to ba citizen na kana da
country or state. Only that. I think the ngom ngay lay right. They go. They people know how this hand I go. Em cái tình đấy rồi quên bị đi lên rồi mà, ta để quên được cái gì mà onda, thôm, sai thôm thôm một điều kim lên rồi, cái thằng này cái này dùng cái gì xong, rồi liên ta xa lên đấy mà bảo cái gì, ta cái đâu nè, nó phát động số cái sinh khai một cái thằng tàu cái rồi, sinh số cái khang đi một tàu cái khang đấy, đi cần xem lại một cái điều có, fundamental, duties क्या ले है बा? 1 to क्या नो 11 को ले जा 1 देना क्या वो 11 cái nó hay như là phải growth to bị có cái đó quá rồi ao đấy đã và bị đó sai cái cái conversation ra hai bộ phận thì muốn chơi cái na in ba cái đó mình ai cái national election cái đó và cái cũng nó và rồi public property cái đó cần ba vậy na đây là mình có chăm mà country này và mi mềm chăm mà cái nông sinh nó và đấy cái đó là balance thao tác anh nhau rồi quá mình cái đó cái này cái đó mà không biết cái đó rồi cái hay level thì làm được là cái này kamai tao cái gì hay mà tầm đó chỉ cái fundamental duties tara mà thôi thì cái amani không cái là này rồi cái giáo đồ mà học là này which of the following are not the fundamental duties na hang cái cái gì à rồi nó each and every one by one thì pabi học được khá là dễ ba ta cái option này mình nên tao không được ngon mới quá ngon mới đâu đi nữa cái đó đấy one by one go through tao bị cái đó yang wa fundamental duties hai ba ma khoi na tam gre fundamental rights hai ba ma chu tam gre bo khoi na ata ge noi na mo hang ba ai ani ji kai khoi na ge na hang ba ai la ba ta lo ta dai ko ate kem tu ka khena de sa ha ge wo yam na cham ba lo da da ha ke si ge po yam tang pa ro okay fundamental rights are an integral part of the constitution hence it cannot be taken away Rusidana suna kan ke hai fundamental duties can be taken away hai ko hai bi ke thadi fundamental rights hai bi se hui position ji ka tana thana ba yad ra ba posak ama oi na dum loi na la lai alo ma lo tu ku ya de he lo thu ma tam na position ji ka ne ko re ko adu ka fundamental duties ni ke to ka ha ma tan wa lo ko ya ko re na adu na ma ji ke do shi ni sumai na khan khene na hai ke do adu ge yo amana cái nó hai mà tầm suppose ở cái emergency là mà thế này có emergency kia lấy hai cái ông lấy hai có hai cái emergency chỉ là có mà tầm đó sai cái obviously cái đó cái hai mà tầm đó ở cái cái fundamental cái nó gì right chứ cái provision khác cái đó hai mà tầm suspend tầm như vậy rồi cái đó ở cái fundamental duties cái nó there isn't any need for a suspension of the fundamental duties during the emergency hai emergency la ko matam da di ke da ra wo ni fundamental duties ki provision ja suspend to ya ro jingjan ba ya ro không ra không có chỉ ta chỉ những cái mình hay gì vậy sao nó cái hay gì fundamental rights hay mà fundamental duties hay vậy đây có ở đây sẽ emergency là ai không gì emergency case sao nó suspend to ya ro right cái mình hay cái xin hay ra suspend to ya gì very good suspend to ya gì cái mình hay cái fundamental rights chỉ đi cái đâu suspend to ya ro chỉ adum chana cái lấy nè man badi si man badi ko suspend to ya gì adum si na te cái này mà suspend to ya gì fundamental rights ai ba adum amaga kwai maru yo point amaga harang leo Nasai fundamental right ki case ke dawai ki sana 1 2 kya le age ma 6 le have na ka 1 dai na 5 po ki manu ida amma mati bana to ke discriminate to yaro ta agri sana ke dawai ki 6 su ni sina ka ri sap ya age ko to wa ke pa ya ai da yai ko si ji bo ko na polity ki tam ke ko ga ma tam da enforceable ko ko enforceable at kaida ko to ne ke ki case ta fundamental right ki case ta adu bo fundamental duties की case the demand का जो सबसे आती है बा वो तो सबसे आ रही है को क्या ना उसे कहीं ना को okay next ये वाली schedule से ना ये schedule ना पागल को schedule ये हम ना मखादा ले नहीं माले schedule से ना पागल को
Same pronunciation da. Schedules na paji. Ako India ki constitution da schedules kaya yauge na hanu jai ko. Adu na tabi da adu khangri ngai da schedules have se kai no han yenga je. Ma ke hai che paji between the line. Schedules of the Indian Constitution are a list of the supplementary information that clarify and expand the constitutional articles. Maji ke Muhammad supplementary di ke hage hapchalak ko. Ke mo po na to bulo ka da sima juwa lawri na ko menjala ko ja. Sibu ke ko Muhammad supplementary to ye. Ke dong na hapchal kai di hapchal le maji. Constitution da hapchal le na tro. Ke dong na hapchal le ba constitution ni he na clarify to no. He na tamam no le bu je. Ke na le hinda na bagi to ka hapchal ko posak to ko ke khangai schedule sai khangai. Ko na duga hayeng exam da apni Indian Constitution da schedule se kya lege so far ru ji ko mai kya lege han ta kya hai ga ba tue hai ga ni ko aduga sang ko ma ga ma pirang ge ahan ma constitution se ma ko hu matam da schedule kya lege schedule kya lege se mu ko ga do ek se ma ko hu kan da ne kya lege kan da ni pa noi bra ma pa noi bra tara wa yo si ti do ko do ko hu ji ki kya le ra sa na ba ni phoi le ko ada ga Tara cái thôi đó cái nó one by one này đi sang nó chân hai ba tricks sắm này có cái mà tricks tiers of the all PM mà nó có thì cái máy nó tàu nó hai nó sai đó mà cái máy nó 1 2 3 0 8 9 10 11 12 máy thà bị đi có bị đi anh tụi máy sẽ cái đâu đấy T4 cái vậy cái đâu ba territory E4 cái vậy đâu ba Emoluments, ready A4 ke ba affirmation. Smile ko, ki khami ke da. Ata di schedule 1 je Indian Constitution ki schedules 1 je ke ki matang da define to ye han ta ke ki matang da haji ko na. Yai ko, matang da schedule 2 je ke ki matang da emoluments ki matang da sum smile la to na schedule 6 to ke ki matang deal to ye hai other schedules areas hai ko 6 schedules hai bi ko na. Smile to no mo khalang lai 8 schedule je kai matang da official language ki matang da yai na mai na si ki trip si mo phabi ge da ko we are ta gi latest schedule je kai we mani 11 and 12 we du na tra su mi ko kam kan da hapsel ki ge si no mu sal la ni ko si mo kham bi ge da ko ya hore ko ta ri ke da ra next topic ko mu yeng je ko na parliament na Next topic cái này mà Parliament. Ya ba, Parliament hai se cái bu ko ga ma tong ni mo. Thì ga between the line pa ji mo. Parliament is the supreme legislative body of India. Legislative body hai ta cái bu ko wi. San ke hai gi one who make law hai gi metro. Sumi ka law shema number. Ko sak tu bo phin ka khang na ma tong da legislative body hai. Ana Parliament hai se India pumbugi wo di ka supreme ma di ke no. Ma ma ku ni ko. Mungkin ini sahaja itu. Ya ba, aduna yang exam ni amto ina hanggali na kay kamay hanggang yan matamda parliament hay tagadi kara kana busan ge na hanggali niyo. Ako na kangi normally parliament hay tagadi ako ki kok to sungthore je kay sungthore kaya matam obviously kay sungthore lok sabha sungthorong niyo. Sungthore ko next na kay sungthorong ni rajya sabha sungthorong niyo. Ya ba, ano hayang exam da hangi ba. Parliament je kana mu chanye parliament ni element kana no ham kana no khang de obviously si chung thoram ni si ka tanye ba khangam de kolam de ko na ti san hai re ko ke hai gi kana wali hai gi president wali hai ra ana parliament ne kana bu include to ga ta ga di lok sabha rajya sabha and president hai kai gi no president ching je lai je na hai gi ko kai gi no ha ma tam ni mo akoi na Loma siamba natraga loma hai bese kaino kaide hori ma je bill de yan hori ko bill de ke lakh dinu sana 1 lakh din natra 1 de ke lakh dinu lo lakh din natra sidagi bill de gi na logo lakh no ko no matam da kana include to re sana hai gi da kana include to re ba president include to ko de kamana no include to ko de ji sai gi house any house ani de gi na to bill de pass to lakh de ji adu kana na ya ba pitu no president na ya ba pitu na sa mana ya ba pitu ka ke mon de ba ये बोल देंगे तो अतः अगर इतना president the part of the parliament ni hai ka ju si ka chi ni ngai le kem le kin ta ata ga ni
what are the elements of the parliament ให้ตาที่เกี่ยวกับตัวนั้นทั้งก็จะอันนี้คือตัวนั้นเต้หุ่มสุยให้จะหมายถึงทำอยู่ก็อันนั้นหุ่มสุยที่ตัวนั้นก็อันนั้นนะ parliament ให้เป็นเสียแต่เราแล้วพอสักหุ่มจะใช้เมื่อวานนึกดีโลกสภามันจะให้กันข้างใน House of the People อันนั้นก็อันนี้ชัว House นึกดีราชสภา Council of the States อันนั้นก็มันนุ่งแบบฝุ่นมันก็เลยนึกดีPresidentให้มันกันอันนั้นไม่จะวิจารณ์ยังยิ่งดีกว่า The President has the power to summon and prorogue either House of Parliament or to dissolve the Lok Sabha ให้เป็น President เนี่ยที่ต้องใช้มีความมั่น summon ตัวที่เขาไว้ดีกว่ามีความตัวเขาไว้แต่ไม่ต้องเรื่องรอสิ่งที่มีความจะพัมมัวนะตัวที่ตะกี้อยู่เลยแคนาดา President อย่างไรก็ summon ตัวที่ใช้ในเกี่ยให้เกี่ยตัวไว้ดีกว่าแล้วมันจะต้องวัดจำมารู้แบบนี้จะ prorogue น้ำยาวดัก prorogue ยิวแล้วป่ากันหนูก็ prorogue น้ำป่ากันเลยว่าprorogue ตัวให้กันในเกี่ยงนั้นมาทำนะมีเพิ่มตัวสร้างกับตัวเลขอะไรเจ็บอ่ะแต่ไอ้ดิมาทำเครื่องอยู่ใน suspend ตัวดอกดูเกี่ยวกับการมันทำขึ้นนะ prorogue ตัวก็เลยยังไงบ้างดูมันจะให้ dissolve อันนั้นยาวดัก dissolve ให้กันกันว่าพูดถึงฉันอยู่ไอ้ตาไม่ให้เจ็บโลกสภาที่มา years ที่แค่นั้น5 years นั่นตรงไม่ตามจ้ะสิตามจีจะที่วันสำคัญมาจากการเซ็นกิตาร์ที่โลกสภาที่แค่สักเดือนห้ามาตาม5 years จะเป็นยังไงที่ชวนเดินการนี่ก็ได้ว่าทุกฉันมันดูว่าคือแก่ขึ้นใน dissolve ตัวให้ขึ้นมาเอาเลยนะแต่ก็ที่วิธีคุยในนี้ว่าตัวปีกมาชาที่เป็นคนที่ยังไงจีบอันนั้นมาแล้วท่านนะคุยกี่บิวจริงๆก็ให้ยิงไปที่ไหนกันน้องให้มาตามเราคุยกี่group D เด็กยี่ห้อแล้วก็ group D เด็กยี่ห้อแล้วก็แกบอกคุยกี่ตัวว่า group B ไว้กันนะ C ไว้กันนะอะไรดีแกไว้กันนะว่า A C บอกกี่ stage exam ที่มันจะนี่ competitive exam จะสิ่งที่ watching the facility เลยก็มันคือพี่เราดูว่ายังไงที่ question ตัวก็ group ที่จะ grade 4เลยยังไง question ยังไงที่ MTS นี่ก็ตอนนี้จะหังเรานี่ก็ยังไม่ถ้า question ป่ะเกี่ยว Which of the following is the fundamental law of the country which set out the framework and the principal functions of the various organs of the government อันตราดิ้งใช้คนชาให้กี่บาท constitution นั่นก็หมาย constitution นั่นก็ได้พวกเขาอีให้เรากี่ define ตัวกี่บาทอันดูดิ้งจังกี่บาทมาให้เจ government มันจะไล่กี่ให้ตาก็ที่ก็จะ country มันจะไล่กี่ให้ตาก็ที่ rules แม่มันก็ไว้ให้ดูอันดูกี่ rules แม่มันก็จะไล่กี่สิ่งนี้มาไอ้ไล่กี่อย่าง option ตัว constitution เอาบรอยาวเลยตาเกี่ยวเลยได้นะที่นั่นก็ตัวละ MTS 2023นี่ก็ next ต้องยังไงที่นั่นก็ตัวละ CISL น้ำเลยก็ไอ้กรรมการจะเป็น12 level กี่แบบน้องมาเลย SSC นั่นเราว่าอันนั้นหังกี่วันนี้2023ยังไง Which of the following what was not a part of the original preamble of Indian Constitution Indian Constitution ที่ original ที่เชื่อมกับตัวแต่เช่นคำการนั้นเชื่อมกับที่ให้กี่ภาษาที่26 November คำการนั้น1949ให้มันกันที่เว็บการนั้นที่ดอกตัววิบุคคลจะนั่นยาวดับว่าที่การมันรู้สิ่งนี้มาแค่ให้กี่ชานะ very good ยังไง next ตรงนี้ยังไงCGL ให้ที่เป็น official level นี่ก็ต้องที่ก็ยี่ grade sorry graduate level นี่ก็ที่นี่ยังไล่ก็ที่สุดยังไงapa artinya The Constitution of India is a sovereign, socialist, secular, democratic with their system of the government. Abri India hai bisi ke tawre sovereign way, socialist way, secular way, democracy socially at the same time karam form of government way. Yang ni option ni yang ko khang dari khala je question je. Ada option ni yang biro. Unitary way kadra unitary hai bidi government am katang chalai ni ko. Way kadra where monarchy hai bidi thopan hai bidi way kadra where president hai bidi president ni na chaw hai bidi India ju president ni na chaw bro chaw de. Do mu tat pi le na sai ke chaw ra. Ya le ko. Mai option ni question ni khang ke hai ta ju option na bi yang biro. Aduna sa su le de ko ko ken na chum bi ko. Next am yang ji The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in the year GT da hangmuni ko sina 2023 1949 ata ga di mo sa ni sida hai di ba mai gi level among gi exam gi pi ba sida ga da we question gi le le men understand to wa no me
number khangdabra GG wai ta di ke sumai tang ma la khalaktra ali ta di CGL official level wai ganam kitang lekhalai ko ade 12 plus ki de kamai to wikra mu lekhatra sumai ya lai ba de same topic de ke dawra level of question de ne mo na sanara ke bi ko adu mo ko ni loi khangok ta di ke dawra every exam de mo ko na tha ba ya ni next question number 5 to me ngi ke hai which of the following is not a fundamental right fundamental right to bi ka mo ni no wait a minute you when you roll with the ko yeah sa long next Mo sai San schedule sanam ta ki ko schedule ki matang da kai ki matang da deal to schedule hangi no official language have na tra ana sai gi sina ko ni sai san tri dom ta ki do adu pa la ji ai ko adu ga pa da ta ri si do ma ko ni sa pur sa pi ji ai ka official language sai ta ri kai compulsory at schedule ni ko ana so far India in constitution no ji bokta official language kya le ba 22 ko 22 di da ko ke Manipuri si yaw ni ko additional knowledge when you come. Next time who was the president of the Constituent Assembly? Saya the president ka kai ga chairman ka kai weni president hai tare san ke hai ni kana ni jeng mai ki Rajendra Prasad. Ba confusion sanam ga di ko chairman hai ni sa kana weni hai ki I to me how many fundamental duties are there in the constitution so far I consider that so far the what say she is the name of she drama to chumali however she give mahota at the time of the adoption of the Indian constitution and Harameva that I care with how you go to have question 6 ya to me hard and soul way to come and have fundamental right right to constitutional limits kanana Haramba Nana next time once very good preamble je kya rakshim do khur ke have ni ko amended the sham do ko have ni ko they have amended the sham do ko have ni ko kya rakshim do khre ba ni ko ta si de yo so far na wanam to pe ko si kya ta ke dare one have we get ready have we get na have we get that one have na hai one ki mo ta one na pina mo have na to mana one shi ta sum me ha shi ni ga ni so mo chan da one sam ti lo da du mai ni pi roi chama sem ke mo ne yani na yan ta bro 시기 시국 떨어지고 그렇잖아요. 누나 누나 하이는 와로 비교는 거. 누나 개도래 아고 우리 안노 와 coming February first week tegi 개도래 new batch start 떨어지고 누나 interest level आपके student जिनको 누나 개도래 जब बिरो मरवई न के SSC दीदी के दौरे बैंकिंग की कॉमन ही देना बा दीदी ते आर्मी ऐसे सिंबा सस्ता को देखो coming February 26 मीटिंग बिरो February का first week Stop recording to kan auto save le jala si wa Sini bas
이점지 시제 스톱 레코딩 또 가는 거 또 레코드 해보자. 야래 좀 마삼 좀 그냥 여러 모드로 팔다. 예.